Ćao svima i dobrodošli na novi video. Danas sam tu da vam napokon ispričam kako je tekla, kako je izgledala ta procedura, moja procedura do Beča, sada papirologija, dokumenti, itd. Tako da stay tuned i hajde da počnemo. Evo, ja sam možda prije, pa ima sigurno godinu i po, 2 godine da mi se nekako javila ta želja da studiram u Beču. I počela sam razrađivati tu temu, raspitivati se o stipendijama i tako dalje. I počela sam se raspitivati o studentskoj vizi, koji dokumenti trebaju i tako dalje. Međutim, u međuvremenu moja mama je dobila posao u Beču, dakle iz svoje firme, u istu firmu sam preselila u Beč. To je bilo ono nekako thank you universe situacija, što bi mi naravno daleko olakšalo moj boravak u Austriji i da se realizuje to moje studiranje tamo. Mi smo planirali da idemo na spajanje porodice. Budući da je moja mama EU građanin, ona ima hrvatsko državljanstvo, tata i ja imamo bosansko. Ne pitajte kako, zašto ne. Međutim, mi smo planirali da idemo na spajanje porodice, da dobijemo papire na osnovu moje mame. Međutim, kako smo istraživali se više i više, internet nam je govorio da i ljudi neki da ja ne mogu, dakle da punoljetna djeca ne mogu dobiti papire na osnovu EU građana. Dakle, gdje god smo pročitali, pisalo je maloljetno dijete, koje nije udato, da samo maloljetna djeca mogu dobiti. Međutim, u grupi XU studenti u Beču ili OSI Beč, dakle tu ću vam linkati sve grupe koje vam mogu pomoći u vašem putu ka Beču. Stvarno mogu reći da sam tu dosta informacija o svemu prikupila, jer mislim to su informacije iz prve ruke koji su to prošle sve i koji vam mogu pomoći u daljem procesu. Ja sam dakle išla na tu studentsku vizu. Studentska viza traje godinu dana i mnogo je komplikovano i dobiti i mora se obnavljati. Ja mislim svaki godinu dana se mora obnavljati. Neću sada da vam o tome pričam, davno sam se o tome raspitivala, dok nisam saznala da, dok mi jedna djevojka sa te grupe nije rekla da je ona dobila sa svojih 24 godine da je dobila papire na osnovu svoje mame koja je EU građanin. Dakle, može se dobiti ukoliko dijete ima više od 21 godinu, odnosno ako je punoljetno dijete, može se dobiti ukoliko se dokaže da je to dijete bilo financijski ovisno o roditelju do dolaska u Austriju. Sada, budući da se ja školujem od svoje 6. godine, da sam bila redovni učenik, redovni student, to nije bilo teško dokazati. Jeste bilo malo zamorno, da kažem, zato što tu bilo puno nesporazuma, pogrešnih informacija, kako se dokazuje, sad ću vam sve to ispričati. Dakle, ovako tekla priča, mi smo odšli u magistrat da prijavimo mamu, mislili smo isto tako, smo dobili informaciju da roditelj treba dobiti prve 3 plate u Austriji da bi se tata i ja mogu prijaviti na mamu. Međutim, kad smo došli tamo, rekla nam je djevojka, ako mi kćerka već tu, prijavite je odmah. Naravno da može, ja sam se odmah prijavila i rekla sam da mi fali taj dokument Nachweis-Unterhalt, da se tako zove, već sam više i zaboravila, uglavnom dokaz da sam ja bila financijski ovisna o svojoj mami do dolaska u Austriju. Oni su meni prvo rekli da ja moram priložiti sve moguće račune gdje su mi roditelji plaćali, ne znam, ili rentu, a budući da mi živimo u svojoj kući, račune, da su mi plaćali fakultet, mislim otkud meni ti računi, ja sam bila čak i redovni student, sve što sam plaćala na fakultetu jest na početku što se plati biblioteka, mislim te račune sam sigurno bacala, nisam zadržavati te račune i rekli su mi da mi je opcija da odradimo intervju u magistratu, međutim da ja moram povesti prevodioca i gdje će mi on postavljati pitanja. Nisam nikad saznala kakva pitanja, sad ću vam to sve objasniti. Ja sam došla pošto četvrtkom radi popodne, povela sam svoju tetku koja radi i mogla sam popodne otići, čekali smo tu opet neka 2 sata i onda su nam rekli da se u popodnevnom terminu ne može raditi taj intervju jer taj intervju traje 2 sata. Sad
ok, niko nam nije rekao, ali ok, doći ćemo ujutro, tetka je uzela slobodan dan, došli smo ujutro, opet smo čekali 2-3 sata i onda su nam rekli da taj intervju ne mora znači da će biti uspješan i da predugo traje, dakle ne mora znači da će biti uspješan i mislim ono, vozanje tamo vama stvarno više čovjeku ono preko glave mu se bude i rekli su da jednostavno donesem, ne znam zašto mi to nisu odmah rekli, da donesem diplomu, da donesem dokaz da sam živjela sa roditeljima ovdje, do dolaska u Austriju i dokaz mamne plate. Ja sam sve to odmah prevela, odnijela sam, sve je bilo u redu i evo sada čekam samo da mi se isprinta moja Aufenthaltskarte se to zove. Ta Aufenthaltskarte koju dobijete, tako zove taj dokument koji dobijete na osnovu EU građana, on traje 5 godina i nakon 5 godina imate pravo da se prijavite za austrijsko državljanstvo. Ja evo sada čekam da mi se to završi i još su me peglali da dođem još 2-3 puta što mi ono bilo let it go, ti fazone, na kraju se ok ispalo, dakle oni nemaju pravo da odbiju vas kao porodicu ukoliko se ispajate pogotovo sa EU građaninom, nemaju pravo da vas odbiju, osim je ako sam neki kriminalac, šta ja znam. Dakle, to je što se tiče moje vize i spajanja porodice. Sada želim da razgovaram o kursu. Dakle, ja sam konkurs za moj fakultet, dakle master iz psihologije, se održava jednom godišnje, dakle taj konkurs, od početka marta do kraja aprila. I samo jednom godišnje se može prijaviti. Dakle, to je jedan od, ja mislim, 3 odsjeka na univerzitetu, na Univinu, univerzitetu u Beču, da ima prijemni ispit i zbog toga se konkurs održava od marta do kraja aprila, a inače se održavaju od juna do, ne znam, mislim, kraja septembra, nisam sigurna, ali ono, uglavnom u junu se trebaju predati dokumenti. Dakle, ja sam predala odmah 1. marta jer sam štreber najveći na svijetu i čekala sam odgovor, ja mislim, 3 mjeseca. Nakon ta 3 mjeseca sam dobila Zulassungsbescheid, odnosno admission letter, odnosno pismo da sam primljena na fakultet. I budući da ja nisam uploadovala, dakle preko tog sistema USpace se uploaduju dokumenti, gdje sam uploadovala diplomu, prevedenu sve, dakle to sve možete pronaći na stranici vašeg odsjeka. Dakle, ukoliko ne uploadujete certifikat da imate znanje njemačkog jezika C1, što je potrebno za taj fakultet i od ove godine je uvedeno da povećano sa B2 na C1 i mislim da je na većini fakulteta sada C1. Nisam sigurna za bachelor, a znam da masteru da je na većini C1. I ukoliko ne uploadujete taj certifikat, oni vam automatski u tom Zulassungsbescheidu pišu da vi imate pravo da studirate na tom fakultetu. Naravno, ako vam je diploma ekvivalentna, može se također desiti i da ili da vas, dakle imate 3 ishoda, to vam uvijek kažu, da vas odbiju, da vas prihvate i da nemate nikakvih drugih obaveza i treće da vas prihvate, ali da paralelno morate polagati razliku predmeta od maksimalno 30 ECTS bodova i to radite paralelno sa masterom. Meni je prihvaćena u potpunosti diploma, neću morati nikakvu razliku predmeta raditi. I što sam počela pričati, nikako da završim, ukoliko ne uploadujete certifikat, dobijete u tom pismu da imate pravo da ste upisani, da imate pravo da se upišete, ali da morate položiti kurs njihov koji se zove VVU i na kraju tog kursa morate polagati EPD ispit koji je ekvivalent C1 ili C2, nisam sigurna, za C1. Nije bitno, uglavnom sa tim ispitom se upisujete na fakultet. Dakle, ja ću sada ići 1 semestar ili 2 semestra kursa. Pokušat ću nakon 1. semestra da polažem EPD ispit, mislim da imam znanje za to i da ću imati, pogotovo nakon 1 semestra provedenog u Austriji. I budući da psihologija ima prijemni ispit, morat ću u krajem augusta sljedeće godine da polažem prijemni ispit za psihologiju i zajedno kada i ako položim taj prijemni ispit, moram, i sa tim certifikatom se najregularnije upisujem na fakultet i započinjem svoj studij psihologije. Sada što se tiče samog kursa, taj VVU, na VVU je nekako krovni
kako kažem, krovna institucija za 3 ostale institucije. Na sam VVU se mogu upisivati samo ljudi sa određene liste nekih država, vjerujem da nema niko iz te države ko mene gleda, tako da to nije bitno. I vi se upisujete na jednu od 3 institucije koju vi odaberete. Orient, Berat i Sprachzentrum na koji sam se ja prijavila. Na svakoj instituciji je drugačije. Ja sam neka loša iskustva čula za Orient. Kada nekome se ne svidi neka edukativna institucija, ako se tako kaže, ja se ne oslanjam previše na to jer smatram da je to subjektivno mišljenje da kurs vam prolazi onako koliko se vi trudite. Mogla sam ja sada popljuvati pola ovih kurseva ovdje u Sarajevu, džaba kada se ja na nekim nivoima nisam trudila i ne mogu ja reći da ne valja taj kurs ukoliko se ja nisam trudila. Ali eto, na kraju sam najviše pohvala čula za Sprachzentrum. Nisam htjela da previše rizikujem, tako da sam odšla odmah na Sprachzentrum i prvo se treba izvršiti preregistracija koja počinje ovako negdje početkom augusta. Sve to piše na stranici, nisam sigurna kako bi vama počinalo. Za zimski semestar, za ljetni nisam sigurna. Ukoliko imate Zulassungsbescheid, on vam je potreban da se upiše naravno na taj kurs. Onda ja sam se preregistrovala, onda dođete, krajem augusta je bilo, dakle mora preregistracijom, odaberete koji datum dolazite da se registrujete uživo. Tu sam donijela taj Zulassungsbescheid, odnosno to pismo, pasoš. Cijena jednog semestra je 1200 eura, što je pomenuo WTF. Prošle godine je bilo duplo jeftinije, dakle sve su povećali od ove godine i školarne na fakultetima koji su bili 300 eura do sada su 700 nešto eura. Što mi Arnela, zašto dolaziš ove godine, za Boga mogla s prošle. I kada se prijavite na kurs dobijete termin ulaznog ispita. Ukoliko ste početnik, samo im to napomenete i ne morate raditi ulazni test. Ukoliko niste, dobijete termin gdje radite pismeni dio. Konkretno na Sprachzentrumu primijetila sam da se ponavljalo iz godine i godine. Pismeni dio se sastoji od slike koju opisujete. Pisujete više rečenica, koristite različita vremena, gramatika na zaokruživanje i na kraju je bilo da se popune neke riječi, slova u riječima koje fale. A što se tiče usmenog dijela, ja sam ga radila odmah isti dan, casual, totalno 10 minuta traje maksimalno usmeni dio, pita vas kako ste, ne znam, zašto želite to da studirate, šta studirate, da li živite sa porodicom, gdje živite, mislim, casual totalno. Koliko znate, naravno, tako će vas i rasporediti u određeni nivo. Na ovim kursevima, dakle ja sada vam govorim konkretno za Sprachzentrum, nisam sigurna za ostale, mada jeste slična procedura. Mada mislim da na ova druga dva nema preregistracije, da je to razlika, ali dobro, mislim da su nivoi isti, da imate 5 nivoa od A do F, znači tu ide A do nešto, F, G i na kraju VG. FG je 4. nivo, to je ekvivalentno, dakle prvo ide početnik sa priznanjem, neki 3. srednji, ne znam kako zove, 4. ja se nadam da ću tu upasti, to je Fortgeschrittene, to je ekvivalentan, ja mislim, B1 i B2, dok je posljednji ekvivalentan B2 i C1, dakle možete primijetiti da se između svakog nivoa se preklapaju neki ti nivoji, jel? Znači B2 je i u FG i u VG. Nebitno, dakle, ukoliko i dođete do ovoga, možete se sve to raspitati na njihovoj stranici, stvarno je sve detaljno objašnjeno. Sada, prije nego što predate za vizu, vi morate da sredite naravno neke stvari. Naravno, morate da nađete stan, da prijavite boravak, to se naziva Meldezettel. Pošto jedan dio moje porodice živi u Beču, mi smo se kod njih prijavili na par dana dok nismo pronašli stan, dok se nismo mogli useliti i prijaviti na taj stan. Mi smo se prijavili kod njih i sa tim Meldezettelom smo završavali ove ostale stvari za vizu i to. Kada sam pronašla stan, mi smo pronašli preko jedne agencije, a također imate različitih stranica preko kojih tražite stanove. Dakle, gledali ste vlog kada sam pronašla stan,
Slomili smo se stvarno dok smo ga našli, dok smo odvojili one koje ćemo pregledati. Mislim da smo ih ukupno 20 pregledali. Na kraju smo našli, prijavili smo se na taj stan, dakle prijavili smo boravak na tu adresu. To je otprilike to što se tiče tih nekih administrativnih stvari. Još želim da spominjem osiguranje. Kada se prijavite na kurs, dakle ja vam konkretno govorim o kursu, kada se prijavite na kurs dobijete potvrdu veštetingom koja kaže da imate pravo da se preko kursa prijavite na osiguranje u VGKK. Odnesete tu potvrdu, ja sam bukvalno za 3 sekunde tu završila, odnesete vam si meldecetel, tu potvrdu, Studienblatt ili Studienbestätigung, sve to pronađete na svojoj Uspace, što sam vam na početku spomenula, Uspace accountu. Sve to možete dakle da downloadujete i da isprintate. Uglavnom sve to odnesete u VGKK, sačekate svoju karticu, sačekate svoju karticu sedmicu i po otprilike. Ja bih vam posavjetovala da odmah odnesete, koliko se preko tog studentskog osiguranja prijavljate, da odmah odnesete i svoje pismo da ste primljeni na fakultet, odnosno Zulassung Bescheid, jer su meni nakon sedmicu i po tražili, dostavili su mi pismo da dostavim taj Zulassung Bescheid, onda sam morala čekati još 2 sedmice da dobijem to, još nisam dobila, još uvijek čekam, tako da bi vam ja preporučala da odmah to predate, da im kažete, evo ukoliko, da ne moram naknadno da predajem. Glavno mjesečno to osiguranje košta 58 eura, to osiguranje vam u suštini skoro se pokriva i da ono što je meni bilo ovako malo smiješno, svaki lijek košta 5 eura, dakle koliko god da košta, njega uvijek plaćate sa osiguranjem 5 eura, ukoliko naravno ne košta manje. Samo ću još brzinski da spomenem plaćanje, dakle vaših obaveza što se tiče fakulteta dok ste na kursu, ali vi dobijete sve te upute kada se prijavljate na kurs. Morate da odete na fakultet sa tom potvrdom od kursa, da platite OH, odnosno student's fee, koji je 20 eura, nebitno, jedan semestar, to se plaća svaki semestar. Dobijete svoju karticu koju trebate da validirate isto tako svaki semestar na aparatima na fakultetu. Vrlo jednostavno, dakle, sve vam objasne. Sad ću vam crknu kameru, moram da počnem. Dakle, vi ukoliko se spajate na osobu sa EU papirima, vi imate ekvivalentna prava kao i oni. Dakle, EU građani su oslobođeni plaćanja školarine na fakultetu, dakle oslobođeni ste tih 700 eura da plaćate na fakultetu, to morate obavezno da i napomenete, da dokažete i dakle plaćate samo tih 20 eura taj student fee po semestru, što je odlično. Niste oslobođeni kursa. Reduced fee, odnosno smanjen taj fee na kursu je samo za osobe sa tih država, sa liste tih država koje sam vam na početku spomenula. On plaća oko 400 eura kurs. To možete sve da pronađete na njihovoj stranici. Eto ga, neka to bude još jedna epizoda onog serijala o Beču. Ja vam sve stavljam playlistu da vam sve bude na jednom mjestu. Pišite pitanja koliko imate da vam snimim za sljedeći video. Naravno nastavit ću kada budem dobivala neka iskustva iz Beča, sve ću vama prenijeti da vama bude lakše jer mi smo se sve sami morali raspitivati i stvarno je bila jako, od pomoći je bila ova grupa koju ću vam, sve ću vam linkat dole, XU studenti u Beču, OSI Beć, tako dalje, sve ću vam linkati. Tu već ima dosta posljednjih pitanja, dobivenih odgovora, tako da možete da malo proskrolate i vidite ukoliko vam nešto potrebno. Naravno možete se meni javiti, ukoliko vam bude malo pomoć vam. Ja pričam 100 na sat zato što mi kamera javlja da nemam više baterije. Hvala vam ljudi puno što ste gledali ovaj video i do sljedećeg javljanja. Ćao!